Díomh rang a hain, an bhhairte tá ann inniu Tuesday. Cuireann living yay, clog. Clog freshen, clog, clog. Both are clog. Now, tá dálag inniu. Eis leis an clog. Ding-a-ling-a-ling. Tá an obair déinte a gcuin. Muach na suilse, glán an carbón. Andal a wire, go day to slán. Tá obair na déine bhagaí an seo. Feic a gíar gur leabhar na hanach 86. Now, las na suilse. Las na suilse. On, las na suilse. Muach na suilse. Off. Muach na suilse. Uscail an dalóg. Uscail, open. Uscail an dalóg. Dún an dalóg. Close. Dún an dalóg. Glán an clarbón. Glán an clarbón. Now, éistigi agus cuirigi an iver ceart in aice le ga Albert. So when I say it, bíigi géisteacht agus cuir an iver ceart an. Arís las na suilse, muach na suilse, uscail an dalóg, dún an dalóg, glán an clarbón. Okay. Okay. Iver a hain. Dún an dalóg. Dún an dalóg. Iver a hain. Iver a dó. Las na suilse. Iver a dó. Las na suilse. Iver a trí. Glán an clarbón. Iver a trí. Glán an clarbón. Iver a ceathair. Muach na suilse. Iver a ceathair. Muach na suilse. Iver a cúig. Uscail an dalóg. Iver a cúig. Uscail an dalóg. Now, féitigí suas agus cuirigh mise iver go ceart ann. Iver a hain, dún an dalóg. Iver a dó, las na suilse. Iver a trí, glán an clarbón. Iver a ceathair, muach na suilse. Iver a cúig, uscail an dalóg. Agus sin é. Now, scríomhaigí na habertí agus dathaigí na pictúr. Okay, slán libh